Encwadzini yaPetro ekuqala sahluko 1 verse 9 na Timothy ekuqala sahluko 1 verse 5. Obe nemukela kusinziswa kwemiphefumulo yenu lokungumphumela wekukholwa kwenu. Kukholwa kunemphumela, kukholwa kunesephetho nemukela, kukholwa kunetinto lekumele sitemukele ngako. Timothy ekuqala sahluko 1 verse 5. Empeleni injongo yemiyalo wethu kuvusetela luthando loluphuma enhlitiyweni lemhlophe nakunembeza lomsulwa nasekukholweni lokude kutentisa. Injongo yekuyala kuthi kube njani? Yes, injongo yekuyala. The purpose for instruction and teaching is to restore, is towards love. Ngalama magama lokufundzisa nekushumayela akusiso sephetho. Information, knowledge is not the reason for teaching, but it is to awaken love in us. Kunenhloso yekuthi kuvuswe, kuvuselelwe luthando. Luthando lwaNkulunkulu neluthando lwamakhelwane. Neluthando lwakho. The reason for instruction. Emagama lengikholwa ukuthi ngena weva ngulathi ngekukholwa abela wanikela. Nike neva verse lelithi ngekukholwa Noah wakha umkhumbi. Ngekukholwa Isaka wabusisa lekusasa la Jakobe na Esau. Wabusisa lekusasa labo. Oh, akabonge uNkulunkulu. You can bless the future of your children. Ngekukholwa Jakobe nasafa. Wabusisonke madodana Josefa. Ngekukholwa Josefa asatawufa. Waphawula ngekuphuma kwema-Israyeli eGibhitha. Ngekukholwa ema-Israyeli ewela lwandle lolubovu kwangathi bewele emhlabathini owomile. Ngekukholwa lubonza lwaseJerikho lwabhidlika. Ngekukholwa Rahabi ingwadla akabulawanga. Ngekukholwa balwa bancoba imibuso. Ngekukholwa bacima emandla emlilo. Ngekukholwa labasikati bemukeliswa labafile babo bavusiwe. Bese kuba nencwadi lelandzela leyo lenemagama lahlanganisa konke lokhu. Emagama lathi kukholwa lokungenamsebenzi kufile. Njengobe umtimba ufile nawude umoya ngalokufana nako nekukholwa nakude imisebenzi kufile. Kukholwa kwethu nekuta kwethu esontweni nekuhlanganyela kufunza livi nekuthandaza kumele kukwende ube ngcono than before. Mangabe boyindvodza lengethembeki kukholwa kumele kube nemisebenzi wethembeke. Kukholwa kumele kwende umsebenzi empilweni yethu. Mangabe besilahlekelwa kukholwa kumele kushintshe lebe kusilahlekela. Kukholwa kumele kwende likhaya lethu libe ngcono than before. Kumele sive uyathi solo akholwa bani sekunemehluko.
kumele kwenta umntwana athole i-direction ngekukholwa. Kukholwa kunema results. Futhi kukholwa kumele kube khona lokusendisa kona. Kukhona umphumela wemali. Kukhona umphumela wekusebenta ngetandla tetfu. Nekukholwa kunemkhicito wakho. Ngiko iBhayibheli lisitshela ukuthi ngekukholwa bani wenda lokho. Nawe ake ushiye record ngekukholwa kwakho. Kuthi wena yini lo yendile ngekukholwa kwakho. Tishiye noma nguphi la inkosi kubeka khona, kepha tishiye ngekukholwa kwakho. Focus on the goal of your faith. Sihloko sethu lesikhulu noko sesiyawusichuba ngekusitwa uNkulunkulu ngamoya wakhe longcwele ngalelinye ilanga. Lamuhla noma ngingadli phambukane ngaphasi kwaleso sihloko ngicela kuphambuka nje. Ngithi asifunze Samuel wekucala sahluko 17. Siphambukele khona kepha sikhumbule, focus on the goal of your faith. Ekufunzeni kwakho, ekuthandazeni kwakho, bani nesephetho, bani nemphumela ngalokukholwa kwakho. Bani nemphumela ngalokukholwa kwakho. Kuthi ngenxa yekukholwa naku lokutawukwendeka, naku la utawufika khona. Because of your faith. Have a plan that can only be accomplished by your faith. Kuthi kukholwa kutakususe endzaweni kukubeke endzaweni. Samuel wekucala sahluko 17 kusuka kuverse 42 kuya kuverse 45. Wabuka Davide wambona ukuthi usengumfana abovana amuhle wametzelela. Wathi kuDavide, ngiyinja yini ukuthi ungeta kimi uphethe tinvuku? Lo mfilisti waqalekisa Davide ngabonkulunkulu bakhe wathi, buya lapha kimi isithumbu sakho ngitasinika tinyoni telizulu netilwane tesiganga. Davide wakhuluma kulo mfilisti wathi, wena utakimi uphethe inkemba nelijozi nesikhali. Kodwa mina ngitakuwe ngelibito lasimakadze wetimpi, uNkulunkulu wemabutho ka-Israyeli, wona lawo mabutho bewabita insayeya. Up to 50, so phela. Lamuhla simakadze utakunikela esandleni sami, ngitakushaya ngikulahle phansi, ngihumbule inhloko yakho esithunjini sakho. Lamuhla tidumbu temafilisti ngitatinika tinyoni telizulu kanye netilwane tesiganga, kuze umhlaba wonke wati kutsi kukhona uNkulunkulu ka-Israyeli, nekuthi bonke labantu lababuthene lapha bati kutsi simakadze akasinzisi ngenkemba nangesikhali, ngobe impi ngeyasimakadze, nguye lotaninikela nonke etandleni tetfu. Kwathi lo mfilisti asasonzela kutawugadla kuDavide, Davide washesha wagijima waconza emgceni wempi aconze kulo mfilisti. Davide wafaka sandla esikhwameni sakhe wakhipha litshe, wadubulela washaya lo mfilisti etulu ebuntini. Lelitshe langena ebuntini la Goliathi lafahlata lukhakhayi, walahleka phansi emhlabathini ngebuso. Ngaloko Davide wanqoba lo mfilisti ngesidubulelo nangelitshe, washaya lo mfilisti wamlahla phasi, wambulala ngaphandle kwenkemba esandleni sakhe. Wambulala ngaphandle kwenkemba esandleni sakhe. Wambulala ngaphandle kwenkemba. Ngicela sinake nanga emagama wathwebele ku-cellphone yakho ku-iPad eBhayibhelini, emagama lalapha kuverse 46 ngasekugcineni, emagama lathi wonke
kuze umhlaba wonke wati ukuthi kukhona uNkulunkulu. Noma sawungete waya kaIsrayeli ugcine nje kuthi kuze umhlaba wonke wati ukuthi kukhona uNkulunkulu. Kwathi ngathi kushaya umuntu munye bese kuphuma simemetelo emhlabeni wonke lesenda ukuthi uNkulunkulu atiwe. NgoDavide lobhekene naGoliath. Kepha Davide akasho ukuthi kuze kwateke ukuthi kunelikholwa kaIsrayeli. Davide akendi ukuthi lelithuba lekwatiwa kwakhe leni kukholwa imvamisa yesikhathi akudrowi iattention akwendi umuntu abe mcoka kukholwa. Kukholwa inhloso yako akusikuletha ludumo kumuntu, kepha kukholwa mase kusebenta kuletha ludumo kuNkulunkulu. Ngobe kukholwa ku-engage uNkulunkulu bukhona nemandla akhe ukuthi kube nguye losebentako. uNkulunkulu usebenta in the land of impossibilities. uNkulunkulu usebenta la tinto kuthiwa atendeki khona ngula uNkulunkulu asebenta khona. Uthatha Hezekiya ngalelinye langa uthi ake sivakashe umkhombise emathambo lomile. Hezekiya uthi hayi angikwadi angizange sengikubone lokho. Ngazi ukuthi uNkulunkulu wathi ngila ngisebenza khona ke la iworkshop yami. Ngisebenza la tinto kuthiwa atisalungi atsasebenzi. Kukholwa uthi kumele kwateke ukuthi kunaNkulunkulu. Noma angabonwa kepha sandla sakhe siyabonakala. Sihlokwana salophambukane wami sithi hlasela ncoba. Hlasela ncoba. Hallelujah. Hlasela ncoba. Davide ngesikhathi abhekene naGoliath, liBhayibheli lithi Goliath wabuka Davide wambona ngoba ngende kubuka ungaboni. Lithi wambona kuthi usengumfana ubofana. Bese lithi wathi kuDavide ngiyinja yini. Goliath ngalama emagama wakhuluma waze wathi buya lapha kimi sidumbu sakho ngitasinika tinyoni. Ngijabuliswa ngeverse 5 uthi Davide wakhuluma kulomfilisti. Hey ngimthandzile ke lo back to sender. Goliath uyakhuluma na David uyakhuluma. Goliath uthi buya lapha kimi sidumbu sakho ngitasinika tinyoni. David uthi lamuhla uNkulunkulu utakunikela esandleni sami ngikulahle phasi ngihubhula inhloko yakho sidumbu sakho inhloko yakho esithunjini sakho. Lamuhla tidumbi temafilisti ngitatinika tinyoni telizulu. Umvile umfilisti utheni uthe sidumbu sakho ngidasinika tinyoni. Davide wathi back to sender tinyoni titawudla sidumbu sakho. Tidumbu titawudla tinyoni titawudla sidumbu sakho.
Davide ume embi kwaGoliath akasho ukuthi kusasa, akasho ukuthi ngisayozila, umtshela emehlweni uthi uyathi kuthini, lamuhla inhloko yakho iyasuka la kuwe. Na Goliath naye lokufuna kubukisa ngemandla, ngabe bekulithuba lekubaleka leli, bekulithuba lekubaleka, angaze angena ehlazweni. Uyemi uyalalela, uyamtshela lona uthi lamuhla inhloko yakho iyahamba, ngiyayisusa le inhloko yakho. Bekulithuba lekuthi Goliath athi okay, ngcono sibuye kusasa, ahamba ngasabuyi. Yes, uthi lamuhla simakazi utakunikela esandleni sami, nekuthi bonke laba buthene lapha badi kuthi simakathe akasinzisi ngenkemba nangesikhali. Naku-ke ngobe impi ngeyasimakathe, funza kulwa timbi tasimakathe, ungendi simakathe alwe takho, ngoba kungendeka takho tinengikhanuko yakho yenyama. Fight what God is fighting. Lwani timbi letiliwa ngusimakathe. Mangabe leliwa nguwe, ngileliwa ngusimakathe, it's fine. But yati kuthi God will never engage in a fight that does not belong to him. Impi ekwenyanya abantu, God will not be involved. La ucela uNkulunkulu akulamlele ngekususa abulale sitha sakho, God will never be involved, because God is God of love. uNkulunkulu eluthando. Mangabe khona lo mthandazelako ukuthi alahlekelwe ngumsebenzi, yimbi yakho. It's not the Lord's battle. Learn to fight the battles of the Lord. God has his battles. Uthi Davide impi yasimakathe, impi yasimakathe. Davide uthi mine ngilisotsha lelitawubonakalisa sandla lesingabonakali sasimakathe, but lotoshaya ngusimakathe. And utawusiva sibhakela sasimakathe ukuthi simshaya kanjani umuntu. Mawungazange sewuve umuntu ashaywa uNkulunkulu, wathi utawufunza ngawe Goliath. Unfortunately ngeke ube nelithuba lekungitshela ukuthi kunjani, ngoba inhloko yakho yawube ihambile. Makabongwe Jesu. Davide wa responda. 1, he spoke back to the enemy, back to sender. Number 2, wamemetela sephetho, wathi lamuhla inhloko yakho iyahamba. Davide akaphumanga kuyawukulwa. Mabona lo mfilisti akashongo ukuthi ngidawulwa nawe lamuhla, wathi lamuhla ngisusa inhloko yakho. Davide weta at a point of advantage, weta ngemagunya lanawo. Akazange athi hayi sitawubambana lamuhla. Wathi Davide ukuthi ngeke uNkulunkulu abambane nemuntu, ngoba le mbakusiyo yami yasimakathe. Ake ngisho ke kuwe mntwana sekhaya, noma ngabe ngiyiphi imbi loyilwako,
ungayilwi ngathi ngangawe, yilwe njengemuntu longetulu kwayo. Kungabe ngathi kuyawudecidewa khona ukuthi kwephethani ngoba sekwadecidewa ukuthi who is the winner. Mangabe ulwa yakho utobona kusasa ukuthi uyaphumelela yini, mawulwa yasimakathe seyaphumelela. Ngoba Jesu wamemeta wathi kuphelele, ngoba iBhayibheli lithi niyancoba nekuncoba ngaye lo nithandzako. Ngoba iBhayibheli lithi mkhulu lokuwe kunalo 7. Mawulwa tasimakathe, announce the end from the beginning. Memetela sephetho ekucaleni. Verse 47 la Davide athi lembi yasimakathe, ngalama emagama bekathi mine ngilisotsha lakhe lelitawukwendela uNkulunkulu lokuphathekako. Simenda njani hlasela nqoba? Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu nawe nami kukhona lafuna sikuhlasele sikunqobe. Hlasela nqoba, attack, conquer. How? Kwekucala asendele iqiniso ukuthi silwa timbi tasimakathe. Asendele iqiniso ukuthi silwa nale uNkulunkulu angakufuni. Mangabe uNkulunkulu akakufuni kwehlukana, asilwe nalokuletha kwehlukana. Mangabe uNkulunkulu akafuni kugula, asilwe nekugula. Mangabe uNkulunkulu akafuni buphuya, asilwe nabo. Hallelujah, hallelujah. Yes. Goliath wethuka Davide. Ngesingisi lithi he scorned him. Ngalama emagama wambukela phasi. Wambuka njengendvo nje. Wathi yini lele takimi? He scorned him. He looked down. He disrespected him. Umbuto ke sewungathi ngubani Goliath lokubukela phasi? Yini lele bukela wena phasi? Yini lele yedzelela wena? Yini lele yenda utivele ungasilutho ungenamandla ekubhekana nayo? What is scorning you? Who is the Goliath? Lothi utawufika phi, utawuphelela kuphi? Ngamunye wethu kuna Goliath lokhuluma kokuye. Kuthi labanje ngawe vele ngeke uzubabone bachubeka kwekuyapi. Labanje ngawe basheshe bafe. Labanje ngawe kude labangakwenda kulunge. Live la Goliath lekukwetselela. Kwesibili iBhayibheli lithi wamcalekisa, he cursed him. Goliath wabita emandla abonkulunkulu bemaFilisti. He revoked the powers of the gods of the Philistines. Ngalamagama akhe Goliath bekathi Davide akalimale, Davide akehluleke, Davide akangaliboni likusasa, Davide akadliwe tinyoni. Ngekukhuluma lamavi, he was giving an instrument to the gods of the Philistines, words to use. Bekamnike magama, amcabangela ema-calamities. Yini lebukeka ngathi isicalekiso empilweni yakho? Yini lengathi iliphimbo la Goliath lelikhuluma sicalekiso
empilweni yakho? Yini liphimbo? Yini lokwesaba lonako? Yini lova ngathi likusasa ngeke lilunge ngenxa yanaku 1 2 3? What is the voice of curse in your life? Kumbe lelinye liphimbo selikhuluma nangekugula emtimbeni wakho. Kuthi njengaloku na andi namzala washona ngako, leli phimbo lithi nawe usendleleni. What is the voice of curse upon you? Respond like David. Ake sithathe tinyathelo njengaDavid lamhla. Hlasela, ncoba. Wenda njani David? He spoke back to the sender. Wakhuluma kuleli phimbo belikhuluma. Nawe mangabe ikhona ivolume yeliphimbo loluvako lokubonako lokungahambisani nenzando yaNkulunkulu, lingisa umuntu lohlanyele logadze lokuhle ensimini yakhe. Mabona tinkomo tingena uyasukuma tekhude, mabona timbongolo tingena ngoba uyathi ukuhlanyeleni kutawukonakala. Ngizengadibani nembongolo lethi utangifunza ungiconze lamhla ngiyindzawo. Ngizengadibani nenkomo noma iyinkulu kepha mawuyisukela iyabaleka. Kusete lidimoni nemandla ebumnyama lengidibene nawo lanemandla etikwa Jesu lokimi. Ngako kude la ngingagcolisa khona kuthi hawu bengingadi. Lokho kunemandla, lokho kukhulu. Speak back to the voice of the enemy. Mangabe sithi uyambona sewuyahamba, khuluma kuthi my God is God of restoration. uNkulunkulu wami uyabuyisa akahambisi. Mangabe livi lithi uyalahlekelwa, uNkulunkulu hayi wemvushwana. He is God of abundance. Yes. NjengaDavid, announce a divine agenda over the evil agenda of the enemy. Yenda kukholwa kwakho kukumemetise iagenda kuthi yini letawukwendeka. David wayendlala iagenda. Waqale wayendlala Goliath. Wathi ngidakubulala. Sithumbu sakho siyawudlwa inyoni. Wathi David uyathi kuthini? Ngine agenda nami. I-agenda yami ithi wena utawudlwa inyoni. Announce your agenda. Don't join the agenda of the enemy. Announce your own agenda. I-agenda yakho etikwempilo yakho, etikwebantwana bakho, etikwebatali bakho, ebandleni, eveni. Ake simemetele le agenda without drawing attention. Utimemetelele wena ekhaya emgwaqweni, uhle uma noma upaka imoto, usekhumbini usebhasini. Carry a divine agenda. Lota uhambe uyimemetela. Ungene ehovisi, la usebenta khona, la uchashwe khona, la une business khona, carry a divine agenda. NjengaDavid. We bless his name. Amen. Announce your agenda. Mangabe sitha sine agenda yekukubulala. Kungabe sifuna kukubulala ngekugula, announce the agenda, meaning nekuphila lokuphakathi.
mina ngiphilisiwe ngemvimba yaJesu. Don't let the enemy boast uphike kulalela yesona. Announce your agenda. Mangabe uthi uya egamelweni ukhanze abantwana bakho ungabathola ungadi next bakuphi. Batshele ukuthi mina nendlu yami sitamkhonda simakathe. Announce your agenda. Mangabe ubona labanye kungathi baphumelele eceleni kwakho. Announce your agenda. Kule live lalabaphilako ngisetawubona buhle basimakathe. Make an announcement. From here, announce the end. Memetela sephetho. Naba bomakhelwane bathathe customer ami umsindo ubhoke kuthi sebangibuyela kamhlaba uyalingana kusho nguphi la bayelana khona. Sebangibuyela kuba yangithathele customer ami memetela. Jesu wanginika mina impilo yami yachichima. No power, no force from the enemy shall take what God has freely given me. I am blessed and not cursed. I am head and I'm not tail. Announce your agenda. Announce your agenda. Khumbula ukuthi David akahambanga wayobhaca ekoneni wase uyafika lapha ekoneni wathi Goliath lamhla ngakulahla phasi. But ngesikhathi abhekana naye akhuluma wathi this is the right time. Bewucabanga ukuthi wena ne agenda over me, mina ngine agenda over you. I'm rising up, I'm not going down. Mina nendlu yami setamkhonda uNkulunkulu. Noma nyalo sathane kungathi ubathethe ngema drugs ngetshwala, but mina nendlu yami sitamkhonda simakade. Ngikutshela wena simakade, no matter what you smell, but announce the agenda. Yasezulwini. Memetela yakha umsindo ngeluhlelo lwaNkulunkulu. I am the winner. Nangesikhathi uva ngazuthi uyaloza uyalahlekelwa. Announce, I am the winner in Christ my Lord. Announce. Announce your agenda. Nyalo, I pray that you and me sibe nekukholwa lokwedlula boso science. Boso science sebamemetele bathi kuta level 4 yini ke kuthiwa yini fourth wave sebamemetele bathi kuyetanga November December. Can we have believers who believe in their God more than scientists believing in a coming disease? Singaba ngemakholwa lamkholwa kakhulu yini uNkulunkulu wethu ngoba bona sebapopolile babona bathi kuyeta besingaba ngemakholwa lapopolako yini tindoda kamoya sithi my life shall overflow, sithi my life is more than a conqueror, sithi konke lebe kulahlekile kuyabuya, sithi noma ngifa ngitawuphila, sithi lo lempetheni utawuvuka, sithi lo lahlekile utawutholakala. Can we have faith more than the medical field? And announce even when we have not seen. Announce even when you have not seen. Akuthi kufika kukhanza ukuthi you have an agenda. Don't let the enemy give you his agenda and fold your arms. The thief, why memetela Jesu? Uthi lisela line agenda. I-agenda yelisela kweba kubulala nekubhubhisa. What's it, but guess what? I have my own agenda. I have my agenda. I have my agenda.
Mabe khona lokubona ukuthi okay ngazuthi sekuyalahleka la, don't worry, yi-agenda yalomunye. Ungahambe ungenela imihlangano lengaplanelwa wena. Ungahamba ungenela imingcwabo lengasi imingcwabo yalabe uthi uyakhona just because ngumngcwabo. Bewuthi yalekini emahlabeni khona emahlabeni. Bewuthi yalekini emngcwabeni kufesihlobo noma makhelwane uthi uyakhona. Sewuthi la ndleleni sewubona bayangcwaba. Sewuthi Nkosi yami nana babafelo. Hamba emngcwabeni wakini. Don't join i-agenda yalabanye. Ngoba ngeke bakufake kule agenda. Kumbelekini bo uyafika ube sikhulumi. Bakuhloniphe bathi siyamcela into ngaphambili ato ukhuluma. La batakubeka eceleni for good. Don't join the enemy's agenda of killing, stealing and destroying. Have your own agenda. I will have abundance. I-agenda yakho neyami ayisime ngelivi lelithi moya wenkosi simakathe ukimi ngobe simakathe ungcobile kuthi ngishumayele tindzaba letimnanzi kulaba mbofu ngithumile ukuthi ngide ubopha labo labathi inhlitiyo tabo titsabukile. Mangabe khona lokutsabule inhlitiyo yakho, you are broken within, announce the agenda. Jesu wami ukhonela kubopha inhlitiyo yami ngoba itsabukile. Ungithume kutawumemetela kukhululwa kulabathunjiwe. Mangabe khona sitha lobona ukuthi siyabathumba siyakuthumba nakuwe. Santi Jesu wami utele kutoletha inkululeko. Kule bekuthunjiwe kutawukhululeka. Nekukhululwa kulababoshiwe. Mangabe khona emafindo labekaboshiwe kwasho bantu. Lo wangisahamba siguco. Kuzwa kunemafindo la ngi7 laboshiwe. Mangabe khona emafindo laboshiwe lithi Jesu utele kutawukhulula lababoshiwe. Every yoke and every chain is broken. Announce your agenda. Ungithumile ukuthi ngide umemetela umnyaka wemusa wasimakathe. Angeke uthi Isaiah ngiyambona Jesu utomemetela umusa. Sitha sicalile kumemetela. Kuna 4th wave, kuna 5th wave, kugadzeni iminyaka ngeminyaka. Ngumnyaka wemusa. Uthi Jesu noma asho kuze tikhathi into ekugcina kuyawuba netifo letingelapheki but akazange ayifihli agenda wathi therefore I have nothing to do wathi noma ngabe kukhona lokuyawuvela ekugcineni but ngine agenda the year of favor. Ngumnyaka wekwendelwa umusa. Ngumnyaka wekwendela umusa. Lichubeke lithi labakhalako babonelelwe. Memetela ukuthi noma ngikhala nyalo Jesu ungibonelele. Nyalo nginemchele wemlotha kepha ndawo embatha umchele webuhle. Nyalo nginemchele wesililo kepha ndawunikwa emafutha enjabulo. Nyalo nginengubo yekutsabuka ngitawembatha ingubo yendumiso. Oh hallelujah to his name. Elithi bayawubitwa ngekuthi bathi hlahla tekulunga tasimakathe. Lethi hlanyelwe ngusimakathe kuze kubonakaliswe inkhatimulo yakhe. Bayawutaka kabusha tindzala takatheni. Let the enemy know your agenda. Kuthi labangazange bakwenda bogogo omkhulu udokwenda. Lokwahihlika la sitha safike sahliphita nemakhaya nemishado nemindeni yabo leminye imindeni kuqatshenwe akubonwana akukhulunyiswana. Introduce the divine agenda. Ungayifihli ukuthi ngenxa ya Jesu ngidawukuvusa lebe kuhihliswe sitha.
tibusiso letingafikanga kubogogo omkhulu bethi Gatsemane. Kusho ukuthi uNkulunkulu will make them come in my time. Announce the divine agenda. Ngicela sisukume. LiBhayibheli lithi Davide ngesikhathi sita kuye. Blessed be the name of the Lord. Ngesikhathi Goliath asonzela, lithi iBhayibheli Davide wagijima. The enemy was coming, but David ran towards the enemy. Akemanga kuthi akasonzele phela, kepha wathi anguphangisele, angisheshe ngifike ngoba ngubonile ukuthi uchamuka ngakuphi. Don't react, be proactive. Thatha tinyathelo tekucala. La uva umsindvo wa Goliath, shesha, phangisa, ngoba longa kuwe mkhulu kuna Goliath lobhodlile. Oh yes, thank you Jesus. Shesha ungakumeli noma ngabe sewuyeva ukuthi ngale nangala kuyendeka. Make sure you are quick. Lokwendako ukwende masinyane. Mawufunza verse 35, David masathi chaza uthi kule nkosi Sawule, mine Sawule ngesikhathi ngelusile emabhubesi nemabhele bekathi bamba timvu tasekhaya, kepha bengitikhokhe emlonyeni. Emabhubesi have never devoured timvu takithi, ngabe ngikhona kwemuka ngisho ematinyo emabhubesi. Noma ngabe khona sitha bese sekudlavutile. Attack, conquer. Attack, conquer. Kusengaphuma kulo mdlavuto wesitha. Mangabe sitha bese sicalile kudlavuta likusasa lakho, mkhulu longakuwe kunalo 7. Mangabe sitha bese sicalile kudlavuta ekhaya lakho, mkhulu longakuwe kunalo 7. Mangabe sitha bese kunetimbawu emsebentini, mkhulu longakuwe kunalo 7. You can still get back what the enemy had started stealing. Noma ngabe bese kungathi kunetshwala kunuka tshwala, the enemy was starting to devour, but may the Spirit of Jesus Christ enable you to pull back from the teeth of the enemy what he had started to devour. Mangabe umnotho wakho sitha bese sewudlavuta ubona ukuthi naku ngidawuvela ngenhloko etikweledini. May the Spirit of the Lord give you courage and strength. Kuthi lokho lebese kudla ukhona kukwemuka and life be restored upon you. May peace be restored upon you. May the blessing of God be restored upon you. May abundance be restored upon you. Oh, hallelujah, hallelujah. Yakha lebe kubhidlikile, vusa lebe kufile, buyisa lebe kulahlekile emndenini wakini. Bani isandla sasezulwini, bani lisotsha laNkulunkulu lata ubonakalisa ngalo uNkulunkulu ukuthi noma ngabonwa ngeliso lenyama, but I'm alive and ngiyadilwa tamitimbi. Uthi Davide ngeke ngiphathe isikhali mine mangitakuwe, ngidawuta ngile ngisetandla ngoba sikhali sesandleni saNkulunkulu.
Oh, glory to his name. Let us pray together. Say something to the Lord. Babelon ngcwele ngemusa wakho, ngemandla akho, ngekusebenza kwakho, ngelizwi lakho. I pray that you awaken in us that spirit to attack, to conquer, to attack, to conquer, to attack, to conquer. I am thankful that the grace of God is sufficient to help and cause us to attack and conquer, to attack and conquer. Oh Lord, I pray that by your grace and the works of faith will bring life to what was dying, that the name of the Lord be glorified, 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 that the name of the Lord be glorified. Oh yes, Lord Jesus. Oh yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. Blessed be your name, Lord. Blessed be your name, Lord. Babelon ngcwele ngeke sikuthume ukuthi lwani letimbi ngoba uyadada itakho, uyadilwela. Babe ngekukhetha lamuhla nayi indvodzana nayi indvodzakade embi kwami emva kwami, ngikhulekela Nkosi that perfect and permanent truth and clarity of the reason of his or her faith, kuthi kukholwa kwakhe kube nemphumela. Ngekumisa kwakho Nkosi nangekwenta kuthethe lamuhla, ngiyakhuleka somandla ukuthi ngeliqiniso lalivile libe ngileliphilako enhlitweni yakhe, the truth to attack, the truth to conquer. Nami Nkosi ngiyakhuleka etikwalulonke luhlobo nako konke sitha lebese sibona ngazuthi sesijangazile futhi setawujangaza, kungabe kusekhaya lana ngilongcwele wakho, kungabe kusemsebentini, kungabe kusendleleni yakhe yekukholwa, kungabe kusemshadweni wakhe, kungabe kusemtimbeni wakhe. Oh yes Lord, ngithi ngeligama la Jesu yena yedwa loncoba angenasikhalo esandleni, akuncobeke konke lebe kudla, akukhafuleke konke lebe kumida, nala khona ingcondo bese kungathi yemukela ukuthi awuvele kude lokutangilungela. I pray for restoration of peace. I pray for restoration of soundness. La emoya yesitha bese kungathi idlalela khona igidza khona. Oh yes Lord, nalelo khaya lebe kumbe latiwa nangemlandvo walo, kuthi vele lelikhaya lihlala linesizakwa, lelikhaya vele lihlala linemadivorce. I pray for the grace of God that brings life and unity. I pray that the spirit that brought life to the dead bones and dry bones shall be the spirit employed in the services in bringing life to what was dying, to bring hope where there was hopelessness.
lowo moya bewenda ukuthi utibukele phasi uve ngathi awusiye, you don't qualify. Ubuke ama qualifications zakho, ubuke igama lakho uze ungadibaleli kulokuhle. Ngisho uva ukuthi kunalokuhle ngala awutibaleli kuko. Ngiyakhuleka ukuthi moya waNkulunkulu abuyise i-taste ne-appetite yalokuhle nekuthi konke kuyendeka kulokholwako. uNkulunkulu avuselele lokho sitha bese senda ukuthi ukukhohlwe ungasadibali eveni lalabaphilako, ungasakubali nalokuhle. Whatever was devouring your body, noma kusemaphepheni kubhalwe nga black and white ukuthi lokhu kungiloku lokungahambi lokungapheli, I announce healing over it in the name of the Lord Jesus Christ alone. You are healed by Jesus Christ. Nalo yolo sekhaya, nalo lo sembedzeni. You are healed in the name of Jesus. Nalo longeva, nalo longabon, nalo longasukumi. Rise and walk in the name of Jesus. Kuvuleke emehlo, kuvuleke tindlebe. Kuvuleke konke sitha bese sithi sinetikhiya sakhona. Oh yes, Lord Jesus, you conquered death and hell and you conquered the enemy. Life is in you now. Thank you, Lord. Breathe the breath of life. Ligama lakho Nkosi lithunyiswe manje naphakade. Amen. Asimnikele dumo uNkulunkulu wethu. Yes, he is the Christ. He is the Christ. He is the Christ.